walep sa keresati uron na liway na tuirara ron walimay may kumini nung tasul wakanta sa kalaban na tiyo ni mata ni sul yan na walili di ba tambang ito tiyo na kena sul minanonda wano ni bengara na walep sa Singatabu, Happy Sabbath. Kailan in the Maroki na singatabu ni Koshiba lawa. It's such a beautiful Sabbath. Singa ni kata-kata, singa ni mata-mata sara. Na maro dati ko nandraki madaya na singa ni kuwai. Sa kariyo tuwa tawa limu, wasinga wala lang, dumay nga namin iti. Wate Indurlo to sal nangkasi wali kasi wala sa saran lang nagkutunog sa kausa siningiran matagalilay kuna may kaujaw kailan ni tubo sa ito na mo indoro tigin no sa ito na matalni ko indoro makasama siya nga na ba yan nataro niya sa rachong akin na wakalibu sa ranga nauna na ba au simbo yan na mataka au sa handa na mataka yung sa wali ito na mo sinikalusin nguna na ba sa yan rakina may utang ka. May utang mo. Utang ila sa ranga. Physically cry. May utang mo. Kaya nung sa huli ka na mo, sabi mo, tangila ka ito siya. Praise the Lord. Una din rin sa humble na kinanggo. Matanggo na lesson ni may baliti ay lihat siya. Kaya sa ranga ko. Kutil na kaya ito pa. Sa sarabi ka na namamanggo na yalotam. Narinig ka kito sa set, o sa melo tuwi sa katang set. Muna mas gaya kaya sa mas nga naturanga. Amen ni. Maniway sabi na nga, ayaw lumaya. I will do this. Tumusutaw siya na tumutanong mo na kaya sa akin ang unod sa ko siya ba? Tungi bigyan tayo mga malo yan eh. Nangunang ko kanta sa rin na kakita sa iyo ito tungo. May value sa lakong ko, intensity and the frequency. Sabi tatarabi. Sa musi-musi. Sa bakanda nila yung bukit eh. Nangunang sabole kinitaratar, sabole naman kinunang, sabi tatarabi gano'n. Intensity di busya sa ba? Kukuha sa nga. Okay, tas hati ko na ito tiningon na. Tas review ito ko na kandi alalong iki. Kada sin review review ito nga ba na kakaya. Yung nagkatarong mo batarong ito ka, sinuna na ba? Matagalilay, sinuna na ba ko? Daru, hindi ka kinananabos na kalaw. Mautangi na ito na lutambo, utangi na ito na busa ni kalaw.
ngelungu tiau ko ko tuna tingana wata kila na wasi tulu tingene wale na kolondina kene lomo. Praise the Lord. Sa kita bagi menini matalikuha. We can bagi kita balo malangi. Kita bagi tiguro tunda heavenly host. We welcome God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kira nangilos irawawatiko sara kita bagi. Dawari bina balo malangi kau itu semua tahu. Sebita iliana nondaya umiwa. We still have hope. Kata kita lawas itu terus luando. We still have hope to rule with the Father in His kingdom. Praise God. Dawari bina kata na tigina. We still have hope. Sejauh nak kena ngona. Kita kena kembali bu. Nak kena tada kai. Ya ukila ni kita buat kena kalau teman yang tamu. Ni English tu aku. Ni kita buat kembali turun lotu. Tunda Ben my good na Sunny Bank, Gold Coast. Watan lagi ni Woodridge. Sa kita buat itu kena matali sa ni kuah. Sudah sini dah biasa. Doon ang dabulang ito kena tal-tal. Ratau di sa kita buat itu matali ni kuah. Nawali unong ni Indo wisi ketika mai. Doon ang namatun na naman mata babalik. Ito man binawali bukina. Wakil mga tigim dito na turang ay kanita bisa wadala tabi kimni. Kena babalik. Sa ni kita buat itu na matali ni kuah. Ito tala na ilumuti. Talawami. Nawali utala. Wala mo naman yung bulang, yan naman yung mata babalik. Sa tiwan na turun lotu sa akin, dapat talaga mo kita bagan naman dagunaw na matali ko babalik sa kita bagay ko. Kaliw na wala binaka. Sa mas lahat na kalaw na luta mo na sira ka naman niya mamani manin na bunutak. Wakukawa, wanandono, nanonobo sa ena dala nilaloma. Sa kita bagay na matali ko, kinito ko. Nimiti ko nandun lotu. Doon sa katiwa na wasin na kita bagay, laga buka. Doon sa katiwa na dala mani sa katiwa na kinilipo. Sa nandu kira mendan dulu batanga dosa kan onda sa dalam betul onda ser ni boleh benak.
Amen. Kira-kira andar ni tidur, terus kan untuk masuk. Lumalangin na itiyo-tiyo tambo. Coba nilewunga na kaluelo loma. Seki meniturangan na kalulewo coba cari na kaluni biwaro taki. Coba sama lisu na bimata kakete kimalawan nisa lisu may na kalau. Kimisa turang at coba nisa ini waluwi kimami. Kimisa coba selalu minawu ni bagadimu. Seki meniturangan na windon na wonon rawisinga. Rosini seroni. Vive in Buddha, molim bota na kenramali no soni. Uturana sini do na kalau ito to bati kimani se vole kati kimani. Ratuna vi kalau raba matan rasin rai, wale nga rasin ya vala. Kim wadu na gani ngaraba tu do na kalau lewana buru-buru kedengo. Kakim wadu na gani nomni alo tambu ne. Lutu tigo turanga nomoni lumu gina nomoni serau nomoni tinyara ina songo ni singini koa kimore buru-buru sa singin dona ka kimore wana no ikena sanjina nomoni bosa cermendo tinika ruani o nikaya wana no batu ngana no bosa mo ba ko sarotaka singa talindo na kani wana no wana kalo kimisa kirenga mikimi wasini tinelo menina lo tomo kimulilinga bawoti kimemi ko taki kimemi ani kina no muni bosa mi kimemi mbula na wali usara no muni saru ikalo loma na wali unu neti wadi kimami nandambe wakarota sa kabani tambangela ni no kimami gelendina butu ina no muni bosa ugo no muni tamate no usumuni menangalo tura la muni bosa mendambe muni ndori ni muni ti kwa sa nang ndoro kuno ko wala tayo kimini muni lorai muni roko bisa muni ndo kai chisu ngai bamula. Waliu tu bangu ko nana na italano ningone children's story. Oh, now we'll continue. So I can ask you kids if you can come up. It's your time for your story. Happy Sabbath, boys and girls. We don't have many kids today, so that's okay. We'll still continue with our children's story. Have you had a good end of term? Yeah, you're looking forward to the holidays? Yeah, very good. Okay, so our story today is called Courage. Okay, and our Bible reading is taken from John 15:13, and it says, "Greater love has no man than this, than a man that lays down his life for his friends." Hospital, and he was kept in hospital for a long time. Now, after a while, Jimmy got better. Okay, so his body got able to fight off the disease, and he was able to go back home. And after a few weeks, you know what happened? His little sister Linda, she got sick as well, and the doctors tested her, and it turned out that the disease that Jimmy had was now with Linda. So Linda was actually suffering from the same disease as Jimmy. And weeks went by, then she was in the hospital, and you know what? Jimmy couldn't see her anymore. They stopped his parents were able to visit him, and other visitors weren't allowed. So Jimmy missed his little sister. And one day, Dad asked Jimmy, so Jimmy, for a while, so he got dressed and they went over to the hospital. So he went straight to the doctor's office, and he realized that everyone was in a very, very sad mood. So mom was sitting there, and even the doctor turned to Jimmy and said, "You know what, Jimmy? You know that disease that you got over?
well, Linda has the same disease and we need something very important from you. And they told him, so doctor goes on to say, we need your blood, Jimmy. We need to do a blood transfusion because you overcame that disease and you've recovered. We need your blood so that he was very sad. He looked at his mum, looked at the doctor, and the doctor says, so what do you think, Jimmy? Do you think you can give your blood in order for Linda to get better? So Jimmy decided, so yes, I'll do that for Jimmy. I'll do that for my sister Linda. So the transfusion happened. They took blood from Jimmy and they gave the blood to the sister, and now they had to wait. So after a while, everyone was focusing on Linda, making sure that she's comfortable. And Jimmy turned to the doctor, and you know what he asked the doctor? So, doctor, when am I going to die? So all that time, you know, what Jimmy was thinking? When they took the blood out of him, he thought, now Linda was going to live in order, he was going to die in order for Linda to live. Okay? So that's what Jimmy was thinking all that time. And the doctor said, no, Jimmy, you're fine, you'll be fine. Now this time, we have to wait until your blood works on Linda. So hopefully, it's got enough antibodies in there to fight off the disease in Linda. Okay, so you know what? Jimmy was really courageous to give up blood for his own sister. It takes a lot of courage to do that, and it also takes a lot of courage for us to accept Jesus in our life. Also takes courage to as well. Okay, so, and the Bible also says in Matthew 25:40, inasmuch as we have done unto one of the least of these, my brethren, we have done unto him. He has done unto me. Okay, so it takes a lot of courage, boys and girls, to do things for Jesus. Okay, even telling the gospel, because sometimes in this world, in this environment we are in, sometimes we might get rejected. People might say bad things about Jesus, but you know what? Jesus is going to be with us. Jesus is going to provide us the courage that we need to overcome prejudice against Christians, okay, against those who love God and those who
magdala na ng kowa, nagdala na ng mga tawa. Raw kinanamula, Australia ni Kimni na kain ng doon. Iba keluar dari kurang, karena kini natin bisa cloud na keluar. Naka jalan itu orang serban kuat mengawal keluar kita kami tentu benar benar kira-kira kembali begitu orang serban malam mereka waktu besar kembali silen tulang serban ini setelah si prinsip kawan yang membumi langsung rutinan sekarang Kuliah itu semua. Kalau menikah itu mati itu, mana orang? Muka, emosi wani kira-kira itu kayak, sini saya kira. Sampai lepas melang. Amen. Atau sekira itu maksudnya. Amen. Maksudnya kita, sincere orang, itu nasihat kepada mereka semua. Amen. Please listen and meditate on the word of God. Kita orang yang kenal malam, sama tuan animat sebelum malam. You make high
Au sakanga we mai tasasua harus terlalu. No, amen, amen, amen. No, now we will listen. God will heal you. Yes, yes. No. Uncle Sonny said a very powerful testimony this morning. Kila ni atau macam tu dalam menunggu. Nak boleh nak masuk. Nak boleh nak masuk. Nak boleh. Itu dah kandang ni urusan kami tu urusan regular di tahun-tahun tu bukan anak saya foto. Nah kelas di murid sekolah kita pun tahu. Dan tu kena sesi public speaking. Medali present medaki kalau tu kelas di murid, tu kelas di kita pun tahu. Sangring dah berpuna kali ni, crit. Kau itu orang ready tu. Orang kami tu orang kali tu sama. Kalau satu pun tadi tidur terang ni melo tu pun, usahakan atau melo tu dah terang melo tu sama. Usahakan melo. Iya. Sampai wajah sang dia kaki pun tahu. Atau aku pun tahu. Itu memang tak kawan. Iyo, kaya langsung di sini. Sama tak sarana ni kuah. Kaya satu tu mana lo orang dikira usah minggat. Satu tu sana betul ni berarti menolak mas tahu sama sudah. So bila awal ni, yang nak uji su nak tahu, yang nak uji su. Tapi dah, kalau dah boleh, aku marah dulu ikan ni, aku sini kelan, kita ikan ni kat tumba, ya nonton bebekan ni apa, bebekan ni aku selalu ikan ni, ya sini kelan di tu telanga memori sa, ya rumah tu dah selalu di mata dipo, kau ni sa kalau tak, kau ni sa kalau. Bravo, bravo. Iya. Dua mana suai. Kurang lagi kami marukan kita mana munisima. Satu toh kita mana lutu bo. Di sabatara itu mikir kami lutu. Mikir kita mikir lutu bagai aku kerana. Saya itu mana lutu, saya cakap mampu na lutu. Ini kurang. Dia bukan ini kami lutu. Ni begitu taki na tutu ko simile budindai. Dawan mina kitu kina. Biada mana nomu lewa. Jisu. Akak nunda tu lesoni tu lamma na boli Joshua. Isa ni soka sasen na corporate. Wewe duna kamu sabuli tu ngayo sabi terkiban. Kaya itu kunin sa lekan leto. Sa singra nila ng pao. Eloki. Sa bunong na do sopya. Ke susuna masih lima. Bila na kaya dan was di borong bila kapinon yan siguro din. Bikin na bortang borbiti, dan na wilwili, bikin na bortang boralangi, dan na bangun mulu to ay. Joshua na wasi 5, kuna ulika na tikini 2, meron na tikini 1. Yang materi soli, kini karuwa ito na tikini 3,
tulsu una tulsu toka sa lorai ibu na kiri dua na chosua na masadina dua to ia koir kenga na tui na amoriti sa tiko na kai ni choli tani bakakira koir kenga na tui na kai kenani sa tiko leka na tui bisa moda sa orang dibagi coba mawai ni cuitan yang berkata dari sini ni cuma melakukan kita tekan dua sampai wibal na nona kasayal ni nona lomede en buku kiman dari sini en nona kaya sakal ni susu coba no kau eso na isel batu kali livi berkali dari sini asal kau susu so na isel batu kali livi dari sini ma equipa a Borloo. Hasta kaungo na kasa kita kina ni Joshua. Koira kene na tamani kalaktai na may chipita. Arayana enibal. Matu may nabunuliwa. En sal lapu may ispita. Ia koira kene na tamata. Kalakayani sal libyo. Ia koira kene na tamata kasudu nabunuliwa. En sala dia salat dan mengicpita sendi. Bisa baki basno bulu, menolak laku bolu, Israel main bolu lima. Mat kene mana na tamata sa tamata balu, kalau pen mengicpita. Dia sa sendi pokoro kina bosi chol. Asa bumbu dikin, beiro ko chol. Mereka kusa ni reina na bulu. Ka bumbu dikin ko chol, beiro na nongas. Yesunya weekend, induna benua, sandal kina, wan keina, wan su. Maka kalau Yesus, lagi saat nanti kini tim kedua. Dua tot. Artiko main kali koeran Israeli, kalau kan waktu dilap Sibia, kini kini kawan Sibia ula, kali main benua dedeleu main Jericho. Kedua. Artinya iso na buatan di benua en singa sa traba kana buatan di lapo Sibia ien keki sa sen ni maglebe taki kaya na sila tahu en singa dina koya asa mundo na mana en singa sa traba na singa keniakina na buatan di benua asa senga tale na mana veir na Israeli ars kanianga na buatan ni benua ko kenani ene ambaki koya tu lande na wasi walu na tikini tolu sanga bulu kina tolu sanga bulu kendua tolu sanga bulu kina tolu sanga bulu kendua dua rua tolu sangai tara indua nei damba ni soro ko Joshua ve chobna kalau ni Israeli maina uli benua ko ipali. Mebaka ka bagrutira na Israeli ko Moses na italtala ichoba. Mebaka sabolai ena ibola ni buna Moses na idamdam ni soro sa daka na bato sa segenita ni sa segenita ena ko kamea ar sa dambor kine so na soro kama bichoba ka bagamate so na manrali ni vei binakati. Na wale usa. Gori na nondale son gori talanga na bunue na kauting mai kina nunda itutuk guli ena singalebu daindai nak wala ni Joshua bagray tagatiko na non rasa tako somani na wasa na churitan yoirana Israel finally after 40 years in the wilderness finally na bunua ela taki bunua kam kamida ninda ramada na kenital no oi totoka e kigo na kena dagadaka in order for you to get there you have to work for it etol na kalilebu enda sauli kanon dale sumi ayado this is a very critical time because nilai tamani okenani
kana lo choba au sasole vikemuni yeah, but you have to what? Fight for it. Na lesson in the saulika oir kede na soti era 30 ke mai chipita sala ko be sarmat kede sanduna daga daga lebungo me ngai 30 kita lo ira sud na lo mani le kutu merawala merawai ninda ulika na wasni bolgo na bole chusua ni ulika bia bakasar na ka aduti ko na Middle East di kuwa matan tulele Israel ke ira kede all the neighboring countries, most of them are what? Yeah, enemy countries. Nyo wawili kasomo na bunuan denre atukuni wirango na kalau merlei tawana ese di bunuan raro na daurungo na kinri talano these neighboring countries talno ke chirko onda sakila era machwa bokinga ubunan da bui mikila right rawaya yewir na kenabo sini baya they had to really fight otu chirko do tala koro tarabode ai adaba mai kina ibi na rang na dia kautian maku era di batike non remoto you see oh sengai era coba turanga ke bango na nindro kina mai sudu kina oni no mati sangga itu kona list ni mati ni tu era senganiawa eu ndungo o era na kaya Moraiti o era na Hittites, the Canaanites, the Perizzites, the Jebusites, the Hivites. They took along Israel and they surrounded Israel. These are enemy territories. Wow. Ya kabir na kalau nilako. Sabi na ko ya. Okay? And the sanalako. Ya endo na kalebungo sangai kana kalau bichusua merda kaba. E kaba ka lia sarna. Nei talman da sawili ka? Yeah, normally, maybe today's leadership, maybe Donald Trump can do that. But a normal thinking general leader like Joshua, no. But I praise God. Are we really doing this? Joshua, let's do it. Matenika, second season. And a loma ni walu, in the heat of the conquest, God asked Joshua to circumcise them. Wow. Hai, ko santo alilia. Minta mai vei dilivi tu anam bodo ni walu. Ada pikir sakila na meda na kaya ta kachungu. Mate kede bang tua. Humanly speaking, this is silly. Yes? This is stupid. Sorry. Labakan ni bultam. Sona kando bakatarana kalu minta tak kaba kalia. Siapa tahu? Yet if God says do it, do it. Udi meme gaitu ko ni bultam bo. Ni rasa delibio tinador bungo balato na tamanra na rasa. Ungo rasa 30 km na matay balbungo. Rasa dorbo. Mera delibi 3 days they were very vulnerable. Eranda ko sa ritunga na kemba. Que mundo. Santo na lenga lib. Odi na rakamo. Ya sakai bero Joshua. Kirket. Oya general lai na general bungo sabo sa mila malang. Kesa tu kuna na ibalungo ese no nona. Clara Biocani. Darani Botoka, this was a crisis. Enda tamatanga. Sala ko na boso kundru. May vale banur no matu vale.
O era sutia baka takira era sa rere. Takila tulisi and resing ni palu rau tu. Nakasahadong go weekend. Alay kumimi na makasama ko. Kaya na clue, ibe Joshua. Circumcise them so that they know that I am God. Circumcise them so that I know the war is mine. Circumcise them so that I know I still lead. Claro vio kani, nabaka sama ni circumcision, nabaka sama ni viva ka sabataki, nabaka sama ni kena dilibi na lomanda bakalo, meron di ready koi barbina nakalo. Lebo na nguna, dalebo na kalo meron di bakatara, me dilibo na lomanda bakalo, menda baka sabataki, meron di ready koi barbina nakakina. Our covenant with God should always be the answer of gratitude for what He has already done and continues to do in our lives. Matay ni ba kasama ya? Kahit ko na uli ko na boleh prosay. We would expect the whole camp should be busy in war preparation. Instead of sharpening their swords and their spears, they engaged in a ritual which left them vulnerable. Ooh. But they did it because God said it. Labambeka sonaka. Lebu na ngune, you know? Na nondambula na risinga. Our everyday life seems to press us with urgency. Of the so many important things we think are important, yet we forget to give the priority to the most important thing in life, and that is honoring and serving God. Go weekend na lutungo. Weekend na lutungo. Weekend na lutungo kabito. And the kilatu na kain don donu midak. And the kilatu na kain don donu meliu. Seba ba? Yeah, yet. Non the priority sa kiko nga na bi katale iso. Bi katale iso. Au wamauta na bunu mang todo kera senga ni talera rawana kelo o ira na matay walu Joshua kaya senga ni nonra na kalunga tayo ngay nonra muri kera romanganga kera bakan duin lembe nga kera rere bakan beka baka lebu na meda, but I praise the Lord era rere baka lebu na kelo ngay lelay na nonra rere bakira na meda era tu baka buli tira padang beko kenda ni kuwa padambe kana kaya da buli kenda. Ibi na clue. Is He still number one? Or when we are disturbed with circumstances, with trials, with temptation, where is God? Is He still number one? Think about many times you have neglected time with God of the more important matters. Why is it so easy to do? Kandina, si ba? Kaya ito nabitala nung bose na baba nuwa baga. Oh, Jesus understands. Hiyo. Yeah. Nanumusara. 1980. Ngauna. Oh, they ito na champion liliwe. Tal mendar man na business to sarang kita man ni sir. Wow. Ang kata-kata mo ndurlot. Ukugsen. Ebi natin nung daba asama. Sapot yung tal-tal. Minta rumah ka. You know? Where is our priority? Go. Only Joshua. Minta na dili, bitol na sing, minta na buto. Pada magkakala kami na meda. Shhh. Naibang ko ano nakalo. Karuni ba kasam? Na karuni kaya ba? Sahoti manda. Okay, sabi ka. Okay. Set sa sahoti na bidilibi sa mama na mabo. Okay, tatoso. Sa nimbera. Samba dito ko na Joshua. Iyo. May nakatalento na nakataka niluto ko. Ay, samba dito matalo rin. Kanabata nila ko Sibia. Kilara niluto. Go and alomani valu. This is in the middle of a heated military conquest. You know?
Samba gitu kuntal mera enda wile kana tini kendua. The Passover, it's done on the evening of the 14th day of the month. It mirrors Exodus, da kailangan ko kamikina na yabu ni ritual ngo na kanabatin lang Sibia, the night of the 10th plague. Remember? May ispita na yoti sarangan ni Mateda na kinambongin ngo. Ayaw sangkay wili ka maluwa, uy sarauta. Na manu-manu ko na lami bang matay, o ko mengay mate ni San Romo na singa. Ayaw sangkay, uy sarauta. No time. Minimbongin nga, mera sambimbyo. May kanibolta, may kunin doon natin kinadaba. O di mingay sasama ka dyan na marama, kanong o di ka nasala ko. Ngayon na rekanat yung kina, may sadong bote ito na kenves. Wow. Kendo na ba no, may narayda kina na kalongo is really, it means business to move, yan, ay talongo. Mer sala ko, ayaw mo itaro. Nata merlo ni mo, iwaga ba nang ilan ni matakalilay? Kung natakakalebong ko, kila kalungata, ninda, wili ka ni talongo, nabunong ko kilkalye, nabunong ko talaga. Kaya naman, narakanit yung mer, takoso, itay, sakanat yung nasinang ko, sangay, tandukin na mana. Era sangay kanamay na itite, era sangay kanamay na weri. Nakara sa tiaraw ambeka, sena non retitimbe ko er na matay valwer na banwer sa alay valutir. Somebody rabitale na moto kinandakai, au kila subir na suti ay arandamiti ko rakanati ko rabiri agitiko. Ye. Tu sanggay dilibyo tinga may gosa may tukun talang gomenda. Nagamin sa sing da kabarao kina nakango may nakemba men kemida ka tukun na man ni embudan ni balu. Indo na kali ba rita ka tiubira nakalu. Kila? What is impossible to men is possible to God. Remember, these are the new generations. Okay? Oira nang kasi, oira na tutu, oira kila tu na Torah na kagre sayali. Kaya osibira kalungata, emeni. Ya kese nga, oira mo tu wale sartunga. And nakita na kalu. And alone while they are in battle, while they are fighting, teach them, Joshua, that I am still God. I am still in control. Iyo. Where in the second generation fighters go, they miss this. Na imbal-imbal hindi na ni kanabatin nila Sibia, where the kaban non rangasi. Their forefathers, after the Passover, they had to cross the Red Sea into the wilderness, into the promised land. And kandirasar, niralay-ray na release talmay. Hindi kila ni tao no nabuko ni tao ang boat. Ruanga, Joshua and Caleb. Kaya na new generation go, sangay bakataray, mera takoso itay. O na second generation go, na oira, sa tiga mo ibay, sa tiga mo ngay na wilderness. Oira sa aleka-leka wala nga, Jordan River, and into the promised land. Kaya na Israel ba kaya, spiritual Israel today, you and me. Dakilati ko niyo, kenda talaga, hindi lakabati ko, hindi nila lakabatan ko. Siya ba? Wasiti kayo furaha. We kenda na madasawati about the journey of the 144,000. Uira, dakilati ko, nira nambulati ko. Nasing na lesumikin na turang o chisu. Uira talaga na pangamulengo. Endua talaga, erasing ita ko sopa. Naway sa Iloilo, natukin na. Before they enter into the promised land. So, parallel tiyo na ilakala kong go. Nakita tiyo na kalo. Yan anon, di ilakala ko kinakina ni Paulo Malangi. Hindi ba katara na kalo. Hindi ba katara nga kinilibo na ka. Iyan na kuno may awang na taro. It is for our own good and our own benefit. For God to prepare us fully before we enter into the promised land. Kanapatin nila ko Sibia. Na non redilibi. Like kato na aliprobsay, kaya na kanabatan nila ko Sibiango,
God wanted them to celebrate this anti-typical Passover and the Lord's Supper at the marriage supper of the Lamb in Revelation 19:9, Matthew 26:29. Is nabanuya in the nana maiket yukina. Nabanuya nga tasangkalin dambi kina menda bakademu. Yan ang unungo, lakot yung naibalu, taurat yung nakemu, valu tiko, vereya kitiko, the kaba tiko na tataka ni klo. Because remember, we are in the enemy territory. Oh, eso enda na naman naloto na kain sa kaba tiko, enda sa relax na nga Ronghuling sa nga, ambiw sa nga, yadakan niya pa mo, sengay, rangone. We are in enemy territory. Nakanan nila kanula ka mga Sibia. Kaurat yung nakemo numay baba, toso tiko, nailakalong ko. So we can do we allow sa nga, ibi na manuni ka na may spring wood tapan? Kuya yung ito ya. Ariela. So we can nung kalakot yung Ariela. O kana, unong kailangan sere, onre, isali, amang ko. Nailakalako, pati kay Chisu. Kana tiko, toso tiko. We are in enemy territory. We are in enemy territory. They're complaining, God, we are in a war zone, man. Why can't this wait? Pada may sawawa man na ibalon, sa rakaman ng mundo, sa lotuman na kay toso. Very often we neglect to make quality time to renew our commitment to God and to pause and express our thankfulness for what God has done and continues to do for us. We are in enemy territory, people. We need the power and the strength of the mighty God daily in our lives in order to survive. Seventh-day Adventist. Arong iti na mga South John Fura. Are we Seventh-day Adventist 7 days a week, or are we Seventh-day Adventist on the seventh day? Yan doon na tarong bimbi. If we are Seventh-day Adventists on the seventh day, sorry, we will not survive. And that is saying nimbula. Because, was it Revelation 12:2? Regyo kim daw sa tiko lamalang, yan ako kim daw sa tiko ibi? Baltan na ba? Ni sa Allah ka nibi kim daw na ba? At teboro. Ya, kenda. Na teboro mo, sin daw mo de, sin susob se mo de. O ko 24 hours nung atabal? Iyo. Mendayanra. Yanra. Tunay balu, tunay tanga ni kalau menda takaba. Krena kau ni kalau me buki kenda. Me dilibi kenda, dilibi na nondang bula bagalo. Wabuta kana nonda bela lati, wate kena kalau. Kena katulu ni ka lia nonda bakasama kena nonda bakasama na sutiango. Ko nda wili kana tikine na wasewalu tikine tolu sangabul kena tolu sabul kendua. Ataba tikuni beira mera takap? Metara tale na taba? Dambo ni? Wow. Okay, rauta. Sa tawa talingo Joshua, pause manda, press the pause button. Ataba? Nilay tumiba tumay, metara tale manda ni dambo ni sor. Wili, naibalu na mera tungo. Iyo kila. Liuman daw Chisu, liuman na kalu, tarman na ni dambo ni soro, ngay tostal ni bali. Enda wili ka na tikine, etin tol sabul kena tol sangabul kandua. Na korongo ngo ni volutio tinga na koro ai na kena tui angay baka matay sa angay lay bakaliling ito kanando na kau saya kami mas angay tukuni kau minangon na tui biwike kau minabatu biwin dalana so na baboni na batu mori me taratalikin na dama ni soro mendalo tumanda sa ruso ai sa wawa manda na baboni matentu dasalo tumanda ngay tostale na ibalu ke mundo. Dari na kaya dongo, doon na ka, kana kalau pos, lotu, dutel ka balay, pos, lotu, dutel ka balay, pos, lotu. Sabi ka kati ko na kalubikin. Yes. O Chisu, baru tak kami Matthew 6:33 Kenapa? Oh God, o Chisu menambah dua tiong remember that. Nangauna sa alin number 2 no Chisu. Maybe that's the problem God was seeing in the lives of these people.
And he wanted to remind me, no. Pause, Mandalori. It's war, Lord. I know it's war. The war is mine, not yours. Pause it. Seek me first. Save me first. Yes, now go and fight. Pause tali. Kanabatan lang Sibia. Nandra ko tirmaya. That's me. And that blood, one day the whole generation, that will cleanse you and your generation to come. Nakalungato kinarken, nakamayado ikilber, kalibari, dapat na numuti ko ng madawang ko Nasir tulang ang tanabi taman. Nanray Jisu. Goan rama kawa. Mani bakit yung usar? Salakot yung ako. Nandimbinin raya, abi babalidir kina na Israel, nasuti ang o Joshua, merakila si tawa na kinim pali-pali. Without that blood, we have no hope. Katulong ni Kango, sa tukuni beira. Sangga itu kuni, okay, kau may nabatu. May tarna tama-tama ni Soro. Na nawilag somo, 33 to 35. Everyone, all warriors, elders, and people. Wase rua, vei mama, na ulibanua ipali. Vei mama, na ulibanua kirsimi. Stand there to pause and worship God. Whoa. Notwithstanding the importance of warfare and the conquest, there is something even more important, our loyalty to God's law and the requirements He requires of us. A call to worship is the most important call that every Christian should adhere to. Call to praise Him and to acknowledge Him. Joshua foreshadows the New Testament Yeshua, Jesus, whose mission was to lead humanity back to obedience to God's holy law. Oso sunika tarano nambula ni kuwe. So nangono usaka iti kuya. So nangono sa pos mandana lotu, pos mandana masu-masu, pos mandana bika keden baleti Jisu, me da nga na kambaleti kenda. Amidst our non-stop activity each day, how's your family altar? Padamman na idam-dam ni sore non dabi matrubale. Eta tio keda na kenabatu? Si so sa luto sayale. Weekend to na mbete ni matrubale. That's our responsibility. Are the altar stones of your altar all intact, or some are missing? Pos en akawda kabatiko, wag binangatakman ni dama-dama ni soro may bal. Amen? Dakilati mo na itutuk ito ko na Efeso na masayon no tikin karu we wrestle not against what? Flesh and blood, but against powers, principalities, rulers of darkness. We can't stand. We have no chance at all. Bakabo, ke totay kenda ko choba, menda ndarma ka kede, na rangi waoti. Na rangi. The whole armor of God. Tuk-tuk na sigil ni kuwa, and sabang na nuniti ko, me not only, sabi na ka na leo ni lotu, sabi na ka ni sa tiko na yadanda, and sa leo ni lotu tiko, praise the Lord. But as we journey to the heavenly Canaan ni bakaloma lang sa boleka, na nonda pakapakaraw sa kirei, may sa serious, may sa kabagindina. When was the last time we ever asked ourselves this question? How serious are we? How genuine are we in our walk with God? Kila, ni renre ti ko nabi kaiso enda sanga na nondang bula bakalo to sarauta. We are in the enemy territory. Yes. Nabi kabi nang enda tobole menda sanga kina. No, we are in the enemy territory. He was here before. He studied the geographical area of our lives. Na nondang bula na visinga. Na kanda molo makina. He knows. He studies us. Therefore, ko ito kuni chiko Paula na Efeso na waseono tikini tin karua. Na ibalu enda balu tiunggo, sige ni balu rawa-rawa.
Enda narawa tanga ng ganga. Enda nambula wala nga. Ke bakai tiko na kalune altamu. Kanda bakai sultaki. Ena nona koko na bisinga. To circumcise our hearts. To cleanse our hearts for His glory. To renew our covenant with God. And to pair the doorpost of our hearts with Jesus, with the blood of God. You know? Kaya ba kaya nga, doon na siya, tabali, doon lang, in times like this, iyo, we need a, wala nga na timor, how will mamanduya. Hindi mo na kilikili, ngay kambas. Go and ask across the road, maybe they've got some spare water. No. Ito ito mo nito, boss. Ito lang. No water. Came on though in 15 minutes. May song na pa ipo. You have people react. Pada mo kinto nga, mga kami nyo kung kailangan na ATM, sabi lang ka mga doon, ano mo, kaya mga lalaban lo tungo, asila sa bensini, sa asyang narating na moto ka. Ibi na kami nila itong palimbikim, ito may lut. Kila, na-crisis na sa tamang ko, enasing ni gayoti rangone. Enasing ni gayoti. Sana levo. Nakanga mindatakaba, nakatuko na kay Joshua. Pause mo. The medicine is not your issue. Ini mga isela talo Jesu. Wow. Obi uli ko lang abid na kay kanawanda. The world is in the verge of a stupendous crisis. It's already happening, isn't it? The alarms of war are potential. Approaching events of the greatest multitude. Taro, we can turn to when this is happening, where is the focus of your mind? What are you doing? The world is becoming more and more lawless. Soon great trouble will arise among the nations, trouble that will not cease until Jesus comes. Whoa. The benefit of serving God or worshiping God in times of crisis. Excuse. That's dangerous. Let's focus. The benefits of worship in times of trial. Dua, it moves our focus from your problem, the size of your problem, to the bigger God who controls everything. That's why crisis is good, you know. It puts us in our right place where you're supposed to be. Number two, it brings peace. Ningaw na bidida ito kinuburo-buro ni sa siyang na bensin na wayway. Tamataw ito baka dengo tiko.
beta na nung ro ke nung kading sing lang kami na tangan ni bensini ya lang may bunga na kalo. Amen. Andre bukai kenan tamatul menda kau kawa. Menda tamatanganga. Balik ke baka enda malu-malu na to kay lamongo. Oi re make. Ni na di make ngarin dito ngongo. What hope do we have to share? Pagkatarana klum, ya donan rendre na nondang bula. We are strong enough to still witness for him in the days of trials and temptation ahead. Vinakir mendaw yado na biba katoble, mendaw yado menda lutin ang una ni rendre. It invites God's presence to be with us. Sana kayo ba alibutay nga nang nondang maso. Siya ba? Gunda siya nga ni maso tiyo, ito na ibo ko masubabida. Waru ba tolo? Easily. Tawala man na mersari di may anong table no sutia. Una masubatol tiyo nga. So may kim niya masuya kali. Eyo. So crisis is good to wake us up. How is our spiritual journey? Pada man itama-tama ni Sor. Hilibin na lumanda mi baka sa patag na membiulay mi na lumanda na yalo da sa Jesus ang ulis mo. Waklo nga di kaya natin. We're so thankful for the Holy Spirit for such a powerful message. Tapi mata tinggal nak kalau nalo tampo na tutuku tasama rongo tasarati ko na siya lebih kuha. Nawali ito wal sa keringan mendana tudake dalam itu nanti ser. Nawali.
kosongan na masu. Loma lagi na itigo-tigo tambo. Saya kuasa ngwana ni memisere. Masu wiki menina singale ni kwa. Na wale wono ni savosa kena unia loiki mami. Tutu kuni bibagayan rati. Enangonan dendre kim san lagu kena ko. Turana. Santi dengan anak itu kono pita. Begitu ngai lagu televisi. Satu ngabi kimani. Navosa ni bola. Bakal ngat lagi memang singale ni kwa. Ni rokok bisa kacang menintok kai. Kita boleh sunan lagi na dere. Dokka ini rokok bi menomu di tigo nga cisu ni bagambola.